Boleh. Ada The Power to Love Together. Sarung hilang. Bukan sarung Oh, hilang. sarung hilang si Om. Apa sih? Kayanginin. Kaya hilang harga diri wong lanang nembe bali kian sirah jaluk Sadaqallahul Adzim. Come on. dipinggirkan kanggo ketua panitia Bapak Waridin. King Indonesia. Come on. Laran nining ati kaya wis blikwa Rabbi balik maksa jaluk pegang langkah sebabnya apa sih lantaran maksa laki kon metu talaki libui perasaan nyakiti terang-terangan tiwas sabar kon nunggu jaluk pegatan Yang sabar ya Om. Den Ya Om. dipinggirkan kanggo Wa Agol Wa Agor. Bapak Sersan Dadang Bos CD Bos Cet Bos Cet Bos Cet Bos Cet. ya janji suci kian tiga ngingkari sumpah setia kian sirah tiga ngelara yang punya Renasti Production kaya hilang harga diri wong lanang nembe bali kian sirah jaluk pegatan langkah sebabi apa sih lantaran maksa laki kon metu talaki libui perasaan nyakiti terang-terangan tiwas sabar kon nunggu jaluk pegatan buat Bos Abidin Yang mana si orang? yang tadi naik Wow. buat Bos Abidin yang punya choir pengacara spesial buat Aki Carna sing duwe pemanggu hajat janji suci kian tiga
pasif lantaran Ragadang. maksa laki kau metu laki duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kau nunggu jalur pegatan disenggol den Kanggo siapa lagi om? kanggo Atatang bos bangunan Atatang. Bapak Wara Bapak Wara. bapaknya Jepri Bapak Jepri. bos Dewa Api Wow. Kang Ano Asik. Mas Butik Mas Budi. Pak Kadus Satara Ada kan? Pak Kadus Swastana Aduh. oh janji suci kian tega ngingkari sumpah setia kian sirah tega melarang Ari bos chat Bocet. sing gue jadi 7 kayak hilang harga diri nembe balik kian sirah jalur pegatan lara nening ati kaya wis blekuan rabi balik maksa jaluk tegang langkah sebabe pasif lantarani maksa laki kon metu talaki lidui perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jalur pegatan